Ka Meghalaya United Christian Forum ka kunhun ki bangit Kristan ki balang ki bapher bakentup ki khasi Jaitbynriew garo. Na ka jing sngo kya ka ribet ka Jaitbynriew ka lapanoi ka jinga seng bakar pangha ka khanyau triku. Ya yong mesni sa jan hayeng mani All Saints Cathedral IGP Road Shillong. Ban dua he ublei ban kta ka Jylla Meghalaya borok kawai ban bentau thamai ka jing jinglong Jyngkibriew ka imlang salang bat ka sinchar khadar. Lapnya ya ka jinga seng da Reverend bat kupadunai ubadei u chairman jong ka forum. Kelas dang por kendai biji minsta bat kut khat archi teng min sngi hakabaladon ki jingduwai ro bat mane yublei bat bot ru hi program jingduwai lang bala alam khamat dikinong duai ni kikinhun balang baper haka jingelong lang kawai ban kerpar yublei trai kendrat unong bo nong thau ban te bor ba yu min sim bukoi ban thau ban thmaya ka ribet ka Jylla borok kawai kiriu ngai borok ki blawan chakani ka jinge seng duai ki lapan pai ki jing sngongo bekiladon kum kani ka program ban ya duai lang kum ki bangai yu Jesus Christ kram dadon kanu kanu ka jing sngo ban ya pen per kenhun balang. Baru kata, wajah main di sini angga jengisho kejadian Jaitbynriew, sepang kijingja, kibaja, hagilak ser khadar, hagilak imlang salang, kibanta baro, habis perhat ni peg, niru kejing Jaitbynriew ni patakian, haji surak ba, haji Shillong di tau. Bat bamdan nakalian ginong mikmat ijong iru kipa selor di bantuan ya kane ban peni yang sarkar bawat alat kumne kijiseu kan rai kon sama kamtam kisayap sejak hari ini minister fair rai ongta nalang sarkar nalang disang bahalang ru nabong jara gesamlot tas panggil drok sikren sepanggal jiwan saw barabar bantilap Jaitbynriew jongiru ke keren hal kilom ke isu badan bagaimana kam mengin keren nama ngala Jaitbynriew berkepai dari mengibat kum gerelam bagi bangai Kristen so kya ya dari Jaitbynriew rajong ni duai mana kapor dan gising syajin sisi aksi laisi tio tang banduai kajing duai syajin nam ta dari Jaitbynriew te kajigmi ka Meghalaya United Christian Forum ru kalau nak betaban dan kata kenun ke bangina syamsya syaban duai kan da so fair balang te junduai ke jongi menen ka singiru ante bo osin katral ka ba ni sultanat su komen bo bishop ba ti dape balang ki ai ban blang hangto lelom ni kenun blang fair apo kalama jaga Meghalaya United Christian Forum kalau begini yo kibri giba tang basliang to lewan banduai dalam darjat Jaitbynriew kerja ni kanong suka main ban iba bon kibri ko respond lagi barang fair dia cakap fair manom daily kena jing dan ni jinggo kuat 6 tahun ni yang ngipang ng COVID-19 bon ba kibri lawan lagi nong kendong ru na itang lawan ni la bon ba brio baywan so sabar selai ru ba bay dani maniru bagi haban syong separate kumto when we duai subject duai ba fair bat lagi balang ba fair hasi jaintia garo kumgi nong so Shillong ki bakit klik Jaitbynriew ni wan kumang duai kay ban duai yang la kadang sebelum tu jeseng ba kibri ki sutunan ban yi bang Hilong kawai hau trai jusu ngi duai ma kerja Jaitbynriew utrai perisha Jaitbynriew jungi kubla tho ar chronicle haka Bible kelenong bahjor kasau lagi beri juga kin final ni baman ki kin duai luar ikhmat jong play but la tho to ter condition play wo ngas manusia dari jong ki tingi tim mata nin passion no syak sarkaru kan umlale sing balang kan umlale ya kuburam miki baro markan de ketma jong kado jadi semua kerja mensim kan ni jadi bor ke judom ki bos itan ki ba thuan penjak Jaitbynriew kajongi ba thuban dalam ban penjak ki Jaitbynriew jongi jadi bor ke judom so itan baro ni ba ni kali ga spiritual battle ke thuan jaman sim le kamno tang rajing duai majori ni khasi longkom khon Israel ke no you play without care ya ga Israel bra koi habi klat you play kwan nong chuan ban ni le thma ban tur ban ring merau ban penjak bat ban penduk jat dikila yang Jaitbynriew Israel hari ini siru dan ki Jaitbynriew komunitas itu penjak dari Israel yang mengiru ilang kon Israel
te de por mai de ban kan mau no yu play ban pasu play bang ilong kita gilindo khaban yu play banduai ban sa ken ma gari ban yu jongi ya na kadau sabut di drive karpang menun khanyo tare ha po asinga sira banduai so kan mau na mingi jingduwai rei ka hui bar far to rai Jesus Christ amen.